Istilah tuh. Ayah di jero imah. Oh ya. Woi. Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Ki. Mana ini loh? Di jero geruan teh. Bah. Ayah di jero imah. Ayah di jero mah setir geruangin eueuh. Geroan cing tarik. Sing tarik. Oh, siapa tuh? Keluar mal. Kamu tuh keluar ku aing dulu saya motor. Ah, si Miki bebel ngabohongin eueuh di guran oke. Ayah di imah. Gimana lain di dieu dan di ditu. Lain ngomong setetet tadi bebel ah, boloh teh. Enak nih gangeun wae. Punten Mang, Aing keur moro diganggu sih ya. Balik ya mantap ya tadi tuh. Masih kayak gini ah. Balik kuliah sih tadi tuh. punten Mang saya. Oh, jadi balik tadi tuh. Keleng. Jadi weh. Kasar bola.